Meng solyan ti Jesus tatayay Luke. Luke sabta hinalo. Muhin ti Jesus baptize kewa, inahi salili te hukan Jordan. Holy Spirit hapohea i, ape kapiti i hani helohong. Ti iyan, satan tohongi haputayan. Jesus tay angyang leili 40 ngayon, ape pate i hitol. Satan hone i, na otel na ti hayo, kolitiniwa tau poti haniwa bread. Jesus pahoy i ukek. Kakay hayo ukek. Selon ala i hana hatapo namilon hani kakay hayo, kumahean. Satan hakahita i hani patul tehu mountain, ape kola hani i hatesol huh, ti itan iye lape tehue. Satan kakane i, ngahani hatapo o lawas soliay waliko ti hatesol huh iye, mangahana o masiwi ti laha, nakahayo haniwen heminak, ape nga pon hani ay tuhetel na pahak. Lawe waliko iye, tetam na masin olo kuha lotui nga. Jesus kak pahoy i, kakay hayo ukek. Lotuiwa mewenay hayo tel masiwi, maailewa mewenay puasan. Muhin satan hakahita Jesus hani Jerusalem, ape hatuhi i hetek tumi ingi hayo patulwanen. Ape kakane i, na otel nati hayo tithaniwa itan, pake kakay hayo iukek, hayo talo teka engel tetan ti awayam mangahatiam, ape lato akeni o hemina lato, lehepot kumhamange o kalaktain aem. Jesus pahoy i ukek. Tua hek kakay hayo tini i ukek. Kum to tohongi hayo tel masiwi tetam. Di satan tohongi kewa Jesus inahi salili i atengi tehu taun solian tetan. Jesus alia hani Galili heteke huhai pohe Holy Spirit. Meng ti sale Jesus sawata hani lawe toan mataun ti Galili. Ihanau teka seilon sale hayo leli sinagog, ing ti apuhai teka Jew. Ape kilan seilon amuke i. Muhinian Jesus taya hani Nasaret, tehu taun ti ilapale. Telau sabat inahi hani tehu sinagog hanui ti lawe i ailile. Itule lehiridai kakai hayo. Ape lahani i tek pepai Aisayat, tel kuluyay kakai hayo. Iholay wa tek pepa, ape yonoteni tesol ti yuke. Spiriti hayo tel masiwi i kapik, nakikilamiwen nga, kakyang hutiay meng solian ti hayo, hani teka lahatay ti usyay awisali hayo. Italo mga hetekye kakain, kanga ahutiay teka kalabus, maokokyay selon ti kawatan ti lialiwo laha. Nga hayuya teka pulaka, nga hakewa selon ti sale awisali hayo. Nga away selon ti teka liyay aile halialu laha. Tatayin yen teka selon tiyo ika taun ti Christ itahiawen, ape hayo kola lape soli ayan hani laha. Jesus luminialiake tek pepa, ihani tel hualiyay aile lotu ape ito. Lawe selong leli sinagog pakai kapitini i. Ika kanela to, teka kai hayo amuto hongoen aupeye, isuhot poponui hawane tetelau. Teka selonien kak amuke i masameni soliay kakayan. Tua teka tilaha kakak alia pukilaha ukek. I se tetel nati Joseph. Isuhot ukek ya ka i Christ. Ihone laha, ngasiki kale amuto hone nga ukek. Kolawa pohem. Ailewa waliko tenendalap puki leli tona masin ti amite hongohong o ailewen leli Kapenaum. Jesus kak ahe ukek. Tuhay nga kakane hawane amuto. Ti toan liay selon sameni tel kuluyay kakay hayo. Tuhay ti puki tonan wanen lahawili ki i. Yen se masin ti isohot hani nga. Salan lokon ti Elijah tel kuluyay kakay hayo. Kilan hehin ti Israel akwala hamatewen. Pahalaha huhual naketap akah leli ahang toluhu tewawok. Ape selon lialuhahawane ti hitolo leli huh hatehuh. Tuay hayo taitalo Elijah hualiyay teka hehinien. Italo non hani tel hehin kumaheju akuan matewen. Itoto sarepat hoikoin kapitehu taun lalap akan Sidon. Tin masin lokon ti Elisa, kilan wanin selon ti Israel naketinulaha lialun. Pahalaha huhual tuhay Elisa tay haywiya laha. Ihaywiya non naman tel kumaheju. Iti tehu hu Syria. Ti teka Jew leli tehu sinagog hongwa lolaha lialu hongone.
Kakanwa laha itini ahu ti Jesus hani melal ti Nazaret ape hakahita i hani ngihi tehu mountain kokol. Laha namiloi na laha sipeli i hani he sahikek. Tuhay Jesus non alia wasole te kakilay selon ape nahi salili laha. Tap tel hamangewen i. Muhinien Jesus na hani Kapernaum, tehu taon leli Galili. Telaw ngayon sabat, ihanaw te kaselon leli tehu sinagog. Patelaha ongake sale kakayan, nakemasin kakay tel masiwiwanen. Ti leli sinagog, tel selon spirit lalun kapitiha hal yalu. Itilol lengaw sisini. Jesus ti Nazaret, pahamla ti amite. Nakono ye ti hal yalu amite. Ngatyoy otel selon sawi-sawin hayu taloma. Jesus tubay spirit lialun ugek. Mengini wawam ape ahu takakawati tel selon ye. Spirit lialun towi ho ini tel selon hani itan tipuli lawa selon tuahe itay mange. Ape spirit lialun ahu tasalili. Hate sol selon hong ongake ape lahak kakakalia pukilaha. Nakon walikola tetenen. Masiwian mapohen ikenono maya ka spirit lialun hong tamani i apelato ahuta kakau. Mengewaliko ti Jesus ay lele sawatahani tesol-tesol ti iyen. Jesus nahay salili sinagok apay nahay hani ingi Simon. Tinitel akoy Simon tinun pate ahian apete kaselon iyan kami Eliel Jesus haywian. Jesus tu pape enepetel tinun apay tumay kakawaninah. Tinakhet tinun tahawa telhehin kahat hahutuya apay apeseni analato. Ti ape aloha la hakahita teka hinanak tenen hani kapi Jesus. Ihanaminan patul ti laha tel ti hawia laha ape laha ewi. Teka ti laha spirit lialun kapiti hahalialu. Kakay Jesus tehuwe ape spirit lialun ahuta titilol. Otel nati hayo. Jesus watakay teka spirit lialun kakihani teka selon ka i Christ. Aile ape ihalini na lato kaki. Pateletu Jesus na isalili tehu taon ape inahi hani tesol titap selon. Teka selon to upi ape tilah tunahiwa laha kongu i kakum nahi sa salili laha. Tuai hone laha meng ti hayu neni selon tin nga kakihani taon matoan liay nakehayu talomanga ay leitek puasainien. Ape kaki ahuti tatale kakay hayu hani teka Jew leli sinagog ti Judea.